bamaze kugera kuri Kigali Pele Stadium agiye kubera umukino w'ishiraniro n'ikipe ya Musanze Football Club yo mu karere ka Musanze aho biteguye gukina umukino wa umunsi wa 10 wa Rwanda Premier League. Kipe ya Rayon Sport ina manota 18, ikipe ya Musanze yo yamaze kugera ku manota 16 ibari imbere. Ni ekipe muri zebyiri ishobora kuza gutahukana amanota 3. Ese ni Rayon Sport cyangwa ni Musanze? Ubwinshi bwabo bwo buragaragara. Musanze yamanukanye bisi nyinshi ariko n'umureyo nawe ntabwo yakwiburira dore yuko ikipe ya Rayon Sport ifite komite nshya yobowe na Murenzi Abdara biteguye kuza gutsinda uyu mukino. Barashaka kugira amanota 17 mu gihe Mukeba azakina ku munsi w'ejo n'ikipe ya Polisi n'umukino wa derby y'umutekano. Ese Rayon Sport iraza gutsinda cyangwa ni Musanze? Naho ibintu ni danje kabisa. Iyi ni mavete.com nyitaroje ndabakunda cyane, mukomeze mukunda ibyo dukora. Bibutsa ko kafi wangu karyoherwa ni muri Kunfo ya Kuna Coffee Shop, dukorera mu Biryogo nimero 0782833926 dutume dutebuke Kunfo ya Kuna Coffee Shop turabatebukira mu gihe mufite ubukwe n'ibirori. Yes, abana bakunzi b'ikipe ya Musanze kabisa, abana bakunzi b'ikipe ya Musanze bari gusereburanga barakubwira ati ndaterekamo ku kipe ya Murera ibitego ndabizi iraza kubirya, ndabizi ibitego iraza kubirya, ibintu nibyoroshye cyane. Barakubwira bati twatsinze Piara 3 twanganyije na Polisi mu buryo tutemera, ahangaha nditse umuhungu. Ibintu ni ibibazo cyane. Abafana ba Musanze ni benshi baje babukereye cyane, bafite imbaraga. Bayita mavete.com. Ibintu ni byoroshye cyane, reka tugende cyane. Urabibona nguwo cyane babi cyane. Yes. Voji. Abakunzi ba Rayon Sport bamaze kugera kuri Kigali Pele Stadium agiye kubera umukino w'ishiraniro n'ikipe ya Musanze Football Club yo mu karere ka Musanze aho biteguye gukina umukino wa umunsi wa 10 wa Rwanda Premier League. Kipe ya Rayon Sport ina manota 18, ikipe ya Musanze yo yamaze kugera ku manota 16 ibari imbere. Ni ekipe muri zebyiri ishobora kuza gutahukana amanota 3. Ese ni Rayon Sport cyangwa ni Musanze? Ubwinshi bwabo bwo buragaragara. Musanze yamanukanye bisi nyinshi ariko n'umureyo nawe ntabwo yakwiburira dore yuko ikipe ya Rayon Sport ifite komite nshya yobowe na Murenzi Abdara biteguye kuza gutsinda uyu mukino. Barashaka kugira amanota 17 mu gihe Mukeba azakina ku munsi w'ejo n'ikipe ya Polisi n'umukino wa derby y'umutekano. Ese Rayon Sport iraza gutsinda cyangwa ni Musanze? Naho ibintu ni danje kabisa. Iyi ni mavete.com nyitaroje ndabakunda cyane, mukomeze mukunda ibyo dukora. Bibutsa ko kafi wangu karyoherwa ni muri Kunfo ya Kuna Coffee Shop, dukorera mu Biryogo nimero 0782833926 dutume dutebuke Kunfo ya Kuna Coffee Shop turabatebukira mu gihe mufite ubukwe n'ibirori. Yes, abana bakunzi b'ikipe ya Musanze kabisa, abana bakunzi b'ikipe ya Musanze bari gusereburanga barakubwira ati ndaterekamo ku kipe ya Murera ibitego ndabizi iraza kubirya, ndabizi ibitego iraza kubirya, ibintu nibyoroshye cyane. Barakubwira bati twatsinze Piara 3 twanganyije na Polisi mu buryo tutemera, ahangaha nditse umuhungu. Ibintu ni ibibazo cyane. Abafana ba Musanze ni benshi baje babukereye cyane, bafite imbaraga. Bayita mavete.com.
ibintu ni byoroshye cyane, ibintu ni byoroshye cyane, reka tugende cyane. Ye uramubona nguwe cyane, y'abatanga babi cyane, babi cyane, babi cyane. Yes, yes, yes. Yes. Voji. Yes, bayita Musanze Football Club yamaze kugera i Nyamirambo, agiye kubera umukino w'umunsi wa 10 wa Rwanda Premier League. Bafite ibyishimo byinshi cyane, biteguye gutahukana amanota 3 bateye mukeba. Ese baraza gutera na Rayon Sport. Twitege iki? Ndabona amabayovu hano, ndabona amabayovu kabisa, barimo baraserebura bavuga bati turatera mukeba. Ibintu ni byoroshye anga kuri Kigali Press Stadium. Nitaroje inimavete.com, ahantu wakurika wa hambere ni muri Kunfa Yakuna, dukorera mu Biryogo. Wifuza ko tugutegurira ikawa nziza y'ubwoko bw'aribwo bwose watugana. Dukorera no mu bukwe, twigisha gukora ikawa umwuga uzwi nk'ubarista. Tugane nimero 0782393926, twitwa Kunfa Yakuna Cafe. Kuri Instagram runi ni Kunfa Yakuna Shop. Tugane tubaye ikawa imeze neza cyane. Yes, bayita Musanze Football Club yamaze kugera i Nyamirambo, agiye kubera umukino w'umunsi wa 10 wa Rwanda Premier League. Bafite ibyishimo byinshi cyane, biteguye gutahukana amanota 3 bateye mukeba. Ese baraza gutera na Rayon Sport. Twitege iki? Ndabona amabayovu hano, ndabona amabayovu kabisa, barimo baraserebura bavuga bati turatera mukeba. Ibintu ni byoroshye anga kuri Kigali Press Stadium. Nitaroje inimavete.com, ahantu wakurika wa hambere ni muri Kunfa Yakuna, dukorera mu Biryogo. Wifuza ko tugutegurira ikawa nziza y'ubwoko bw'aribwo bwose watugana. Dukorera no mu bukwe, twigisha gukora ikawa umwuga uzwi nk'ubarista. Tugane nimero 0782393926, twitwa Kunfa Yakuna Cafe. Kuri Instagram runi ni Kunfa Yakuna Shop. Tugane tubaye ikawa imeze neza cyane.